Nilon ya, Bang? Hah? Paku nilon. Apanya? Paku nilon. Paku nilon. Ah, Paku nilon tuh macam mana? yang bentuknya sekat-sekat di meja itu, warna bening kayak lilin. Ada paku. Roda ya? Bukan, dia ada paku, cuman bahannya kayak lilin. Oh, macam mana?
Ada dari otaknya sak putih, kopi mau ambil. Duh.
Rồi, Kim Mùi. Iya. Sekarang berapa tuh? 75 ada, 85 ada, 90 ada. Bayang aja. Kali ini enggak dapat. Akhirnya 90. Cabai kan bikinan bumbu. Banyak enggak orang bumbu? Sapion. Nah, sapion. Ada tulisan namanya situ. Kalau nggak benar nanti yang nama aja. Sayang sama istri, barang kadang-kadang sayang. Tapi yang jelas sayang sama istri. Positif ya pasti ya. Iya. Tiga ini berapa lama dapat? Udah murah ada bang. Nah, kalau ini aku udah masuk lagi bukit aja. Bahannya pun udah ada. Bukti aku ngambil. Iya benar. Boleh tanya sama mana. Ini udah 90 sama gagang. Dari pasangkan. Udah. Dibakar, pulang makan-makan. Itu nyemil nahi di sini di cuma nasi kan. Iya. Mai kan. Mau. Itu kalau itu nasi langsung sama. Iya. Tambah 90, 240. Kemari pula tak pernah. Cemai. Nasi Kan tak di sana xong Oh. di xe xin theo. Iya. Cái chuyện này muốn ăn trong ấy mà nơi kita nggak cari di xe xin itu mau bantu ya apa. Nah. mahal banyak. Jangan takut. Mau, snowy mau itu. Nyemil itu kita tuh mau mà chuyện đấy khuất khuất itu ya. Heeh. Campur. Tangkol. Ada tuh lain. Ada kayak gini. Campur kayak gitu. Oh ada jual pakai itu loh. Yang sambungan dari orang besi itu kan ada sambungannya itu. Angki. Ya ini semprot yang elektrik. Bagian sambung besi itu kan ada panjang pendek itu. Kemarin itu ada pakai yang kecil itu. Nah, itu yang hilang tuh punya aku tuh. Jadi tak bisa dipakai besi satu. Kok bisa hilang ya? Kenapa lanjut? Nah, baju lupa. Belinya berapa ya? Mahal itu. Mari dua ya. Iya. Sampai. Hari dulu. Iya. Kakek Solo dia biasanya mahal. Tahun Mahal nggak tahu dah. kalau gitu dengan begitu. Ada yang begitu. Tadi tak betul. Elektrik. Betul betul. Nah yang itu yang manual beda. Pakai.
Sini ya kak. Mancing baju biasa kan? Yes. Acap bebek. Everything I want to go is dying. I control ting tong ting ting tong ting. Cide. Halo. Halo. Tapi jarang orang bukan itu. Ada yang di tapi tadi yang kiri makin keluar deh. Mana? Yang nempel apanya? Ya lagi ini buku tadi. Ini 60. Tadi ini 235. Ada 1000-nya nih kak. Oh, jadi balik 60 ya. Oke. Kasih. Nah, aman dah. Mau gantung boleh, mau dipeluk boleh, macam-macam boleh.
Mas terkait itu macam kan parkir dan sungai Mas. Cái liều anak ya. Cái mà cái liều anak hả? Cái liều anak tuh cũng ấp con tiêu phí này. Anh nào cũng chỉ cái tôi đẹp chỉ sống ấy rồi à. Jalannya jauh kali ya. Cái này tôi tiêu. Kan dia yang kompor yang ini kan fan tiên si một ván nữa mà. Anh có chắc fan tiên tiền đấy cái tiền chọc thôi à. Cái cái nó là tiền nào cả na. Itulah. Lalu si em một ván ta không biết nó tôi lưu treo này nhưng mà. Si cho không. Điều cũng khó rồi nhưng. Itu ini juga ikan mau ikan yang Itulah, cái chiều cảnh chắc chắc có cùng amplop một cái Banyak yang begitu. Banyak yang itu begitu. ikan Mau tiang. kau amplop sih yo. Ah, Cina nggak mau sakit saking lain. Nyelok fungsi berarti nyelok poy kan kawan kan? Ya lah, akan sekarang kita dipakai meh. Nyelok poy yang kungko meh berarti dia pa bo. Dia pa meh tu dia meh bo kalau saya lo ini. Paling banyak yang makan jerami. I found out because when I can I do the same thing I told you that I never will. I told you I can. I never go. Now that I can, and nobody is as good as you. I needed to stay, needed to stay. I want to stay. Know that I can, but nobody is as good as you. I need you to stay, need you to stay. Get down, make up my mistakes till I realize. Na 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 na. I will fucked up if it can be right here. I do the same thing. I tell you that I never will. I told you I can. That I never go. Know that I can. But nobody is as good as you. I need you to stay. Need you to stay. I do the same thing. I told you that I never will. I told you I can. I know that I can. But nobody is as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Da 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 na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. So baby stay. Oh, 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 oh. I will bow down if we can be right here. I sent you there. Bikin putih mata diputihin bagian bawah. Get
drunk, wake up, I wasting, still realize, na 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 na. Enak banget tuh suara. Jarang makan gorengan kayak betul. Sebagai presiden, dia akan berkampanye dan melihat paslon yang ada Ngaruh. saya sebagai cawapres. Tidak ada dua hal yang membedakan manusia dengan hewan. Pertama, manusia punya rasa malu, hewan tidak. Kalau ada yang cenderung bicara yang berlebihan tanpa rasa malu, ya wajar-wajar saja. Di kehidupan binatang, hal ini wajar saja. Tetapi kalau manusia tidak, dia tidak bisa melakukan. Kelo panjang banget. Astaga. Bengkel betul Pak tolong mana kok? Ini bengkel kena ditipu kan? Sekitar Pak tolong.
boy? Malah. Ambil saja. Oke. Gampang. 5.000. Salatnya putar-putar kan? Teler kan? Hah? Langsung. Mabuk kan? Masuk kan ya. Ya. Apa dia? Oh, meteran. Sip. Yang buat tengah ada. Dua. Dua in. Dua in. Ambil berapa 1 meter? Ada sih. 4 galon. Yang awet apa? Iya, ada. Dia Lewan Pak. 1 meternya 28. Nah, abang pakai pelat ini langsung ada sambungan satu ya. Oke, ini kan. Setengah meter, 1 meter 28. Setengah meter berarti 14. Nah, seperlunya boleh nggak? Ya, 3 ukur ya. Boleh. Nah, ini 40. 40 cm. Astaga. Ganti yang lain. Oke. Ininya 30 cm. Naik. Kalau itu 500. 8.000.
Bentar. Aduh, aduh, aduh. Au, 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 au. Aduh. Aduh. Lagi cara stumble guys. Wah, stumble guys. Apa nih? Enggak persiapan buat Imlek kayak ada. Tapi nggak pakai es, kurang serap kalau minum betul. Cara stumble guys, bukan fall guys. Ya ini apa sih? Gue baru lihat chat dong. Tadi gue lagi baca. Lagi baca berita. I will fucked up if we can be right here. I'm something that I never will. Tell you I can. Gak takut kalau ada yang manggil nama kah? Enggak. Tidak. Halo Queen Zilong. Gelok Zilong Ada Ratu Zilong. Oh my god.
anak ML nih. Ini ada sana ada. Ini yang dapat pulsa. Pulsa. Apa? Dapat pulsa. Iya. Nih. Enggak. Mana ini? Banyak pulsa. Oh, sewu. Tuh ya. Kok kau cabut sini? Mana? Contoh kan. Iyalah contoh. Ini kan tinggal ambil. Talangnya pun sama. Sama tak ada tangga itu. Nah, ini jalan dalam kota. Oh, luar kota terus. Luar kota banyak kan? Oke. Lebih sedikit. Lama-lama aja ini. Hah? Colokan sini banyak colokan. Mau yang macam mana? Sama kali ada 5 meternya 60.000, tapi yang kuningan asli ya. Saya nggak banyak pakai. Nah, dia 3 logam, ya, kalau mau tambah nyampe ya 2.000, jadi bisa 5 logam. Teh. Ah, nih. 1, 2, ini sama lagi. 1, 2, 仕事だらけ好きだらけの You know na 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 langsung mở ra xài ngộ mét té che gỡ lên những cái đang xài thằng lên tạm bán một thằng này là chục tạm bán cái té đi không cái này là Chết chỗ này cái. dạ Cái này nó có hỏi. có hỏi uống ra cuma ini tuh kok pakai sih Có vợ của Hải à? ya ini kalau itu pasti kok suara ya Sao cái con à? karena punya aku áo ra rồi tuổi rồi Aduh, kaki kok pegel. Wow. Nonton. Ih, cuma nonton doang. Nontonin gua lah apalagi. Ya, maksudnya aktivitas lain gitu loh.
nonton sambil baca manga. Oh, rugi dong. Ya, rugi dong. Tadi mau baca novel, cuman nggak jadi. Kenapa tuh? Kenapa nggak jadi? Baca novel seru loh, cuman lama sih. Biasanya gua seharian baca novel, butuh waktu gitu. Baca manga apa tuh? Soalnya udah megang HP, dan kalau baca novel kan enaknya maraton gitu, jadi ya bikin apa-apa, tapi karena udah nonton jadi malas bolak-balik novel YouTube. Jadi emang aja. Oh alah, nggak salah sih. Kecuali sambil radio ya. Au. Ya, pilih saja. Oh. Oh, terlucu banget. Sorry, ada suara-suara ini ya.
tukang ngebor lain-lain. Oh itu lagi main itu ya, main apa tuh namanya, apa sih namanya itu, main game tembak-tembakan gitu. Ada, mau yang mana? Aduh, Oke. Nyamuk, 40.000. Nah, yang nyamuk. masih, Bos. Semua sama harga. Nah, yang motif bunga ada hasilnya. Ya. Tentang kakaknya, Bang. Ini yang dekat Cina nih. Motif bunga nih. Nah, nih. Nyamuknya tahu yang mana yang manis, nggak salah. Tapi nggak enak gitu loh kalau jarak kosong nyamuk di deket-deketnya. Rp40.000. Tutor jadi nyamuk, waduh. Jangan dong, kalau nyamuk kan nanti berarti orang ketiga. Yang jadi nyamuk lah. Yang murah itu aku. Ada yang dapat yang murah? Oke, ini ya. Dijong kah? Hah? Dijong kah?
Aduh, kesemutan. Oh my god, kesemutan. Shit. No, no, no. Oh my god, oh my god. Ow. Shit. Kesemutan. Emang dilipat apa tuh kaki? Ya tadi sih sempat itu melipat kaki. Nah, salah. kasih tahu kakak polybag 5.000. Aduh. Nah, Tam 10.000, tanah lapak My food. 10.000. my foot. No. Kalau digerakin dikit tuh kayak geli-geli gimana gitu loh. Oh my god. Kenapa ya kalau kesemutan tuh kayak geli-geli gimana gitu. Oh my. Oh shit, oh shit, oh shit. Ada kam juga ya. Geli. Kakiku geli. Dibantu saya. Ya, ya. Oke. Gila ASMR tukang. ASMR tukang. Oh bisa sih ini sih ya. Terlalu panjang. Mesti kepala obeng gitu ya. 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 Nomor 7 boleh atau nomor 8? Tapi obeng maksudnya. Ini kepala Obeng, obeng. obeng ini paling panjang. Ini. Coba cek dah. Ah. Dad, ada nak? Oh, Mana di bangkuan? Ini paling banyak. Dicek dia mulai. Tapi soalnya sama. Titik ya. Kalau begini, ngobrol obeng. Ini berapa nih? Batunya 2.000 sini nih lagi tengok nih. Oke, kelar satu kerjaan. Let's go. Dua ya? Dua. Nah, bijinya mau roti. Bertambah ini, Wak. Iya, mau roti. Roti. Pusat. Dua, berapa? Dua. Lagi. Nah, 5.000. Oh my god, pegel banget. Bentar, tambah 1.000. umur. Mur namanya.
Nah, lihat milih mau lihat jadi ngambil itu. Ya, Dia orang muda. Ah, itu dia. Udah oke dah, tinggal pasang lah. Obeng yang mana, obeng? Oke. Wow. Oke, kita ke Photoshop. Photoshop. Oke. Oh, lanjut. Cordyceps. Apa ini? Wow, keren banget. Bentar. Follow guys ke 24. Nah, ada nggak sih di stream? Oh, nggak ada. Nggak ada. Yang di kalung itu Hio Glass bukan nih. Bukan. Ini bukan bioglass nih. Tuh. Kan kalung biasa. Đó chào. Có nói cái này mẹ thì pha. ini apa? Hanyalah kalung biasa. Gila, kepalaku pusing. Pasta lagi. Oh my god, ada titik-titik dong. Oh alah, salah bang. Bentar. Bing bang bang bing bang bang bing bang bang. Bang bang bing bang bang bing bang bang bing bang bang. Tar. Ini kopi. Itu udah masuk di pas ini. Oke. Gimana ya? Panas. Betul lah kak, tapen itu ya.
ชิมินให้เราจะน้อยมากนานานานานานานานาด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 าชิมินให้เราจะน้อยมากนานานานานานาดาดาดาดาดาดาดา Kakaknya perlu nggak Pak? Kakak untuk ini selangnya perlu? Nggak mahal ya? Hah? Satunya cuma 2.500 ya. Salah 3.500. Hah? 3.500. Bentar ya. Kitanya Bapak perlu? Naik dulu Pak, saya bawakan pipanya. Naik dulu. Naik semua. Nah, buka dulu. On question, the eyes that see my picture inside.
my son, and great. And I adore I met my son, where I great, great. I knew I loved you before I met you. I will begin into life. I never loved you before I met you. All my life. When I thought I met you, I never been in life. I never loved you before I met you. All my life. Nggak lapar. Nggak. Lah, bukan mirip lagi. Kalau oke lah, aku makan dulu kalau gitu. Oke, selamat makan. Last one. Kayaknya jika harus habis, macam gitu Memang rebun Me about the people with nothing to do, nothing to talk. Na 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 na.
Itu stumble sih, paling stumble dah. Ya, bocah stumble emang sih udah nih. Makan dia nih. Nothing to do. Tuh, stumble. Nothing to do. Mau yang kunci berapa, mau panjang berapa, tinggal tunjuk ya. Kelar, yay. Kalau panjang, nah itu mau panjang juga. Yuhu, kirim dulu. Bisa diputar. Me crazy, call me blind. To still be suffering is the bit after all of this time. I lose my love to someone better, and does she love you like I do? I do, you know I really, really do. Oh hey, so much I need to say. Been lonely since the day you went away. Just about you, for me just after you. I just the day that I do right away. I remember that time, September 22nd, Sunday 25 after 9, in the other way. With your case, no longer shouting at each other, there were tears on our face, and time again, I know, I really, really know. Well, hey, so much I need to say. Been lonely since the day you went away. So sad but true. For me there's only you. Been crying since the day you went away. The day you went away. Mà vì con gì bạn chạy đâu xử lý nhé. I lose my love to someone better, and does she love you like I do? I do, you know I really, really do. But hey, so much I need to say. Halo Dini, selamat datang. Right away, so sad but true. For me, that's up to you.
Been crying since the day you went away. But now I guess your time is done. How could I carry on the day you went away? Missing you so much, I have to say. Been crying since the day you went away. The day you went away. Oh yeah. Oh. Ya. Ini 50.000. Oh ya, tambah ini ya. Pas 100 apa? Ini mata depannya sama ini 15, 13, ini 50, ininya 50. Apa sih udah nih nangis. Itu lagu nyeritain peliharaannya kah? Nggak tahu deh. 5, 6. Itu soalnya lagu tuh lagu lama banget, udah lawas banget. Dulu tuh kirain itu lagu dari mana liriknya, karena bahasa Inggrisnya kan kayak bukan Inggris yang ini kan, Inggris US gitu. Kayak gue bingung ini lagu apa. Jadi lagu gue pas masih sekitaran TK ya, lagu TK dari zaman gue TK tahun berapa ya, 2007 gitu, 2006. Beratnya yang ukuran 3/4. Beratnya 3/4 juga kan? Kira aku pengen ngemil. Ya dia 3/4 setengah aja. Abang tuh pasang keran ya. Kerannya abang kayak dia di rumah tuh ukuran berapa? 3/4 kayak gini. Ya, kalau yang setengah kayak gini. Macam ini ya, berarti 3/4 setengah aja. Jadi abang nggak perlu diukuran lebih hemat. Kecuali kerannya rusak. 3/4 setengah. Tanya aja. Take my place. Abang tanam dulu atau hanya di luar? You will learn Tanam like pakai the pakai shade on your face. 32. So Harganya berapa tadi? 2 kan? 2. Nanti dia langsung lagi. kira ini lagu dari tahun kapan ya? Been wondering Ukurannya when you'll be there to take my place. You need love. keluar nggak? Keluar. Kalau ya dia benar. Kalau mau yang 1/2 pun ada bisa. Pokoknya nanti tinggal satu batang. Satu batang. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I'll know wherever you will go. Di pengungsian. Ipanya satu batang. Ipa Ruci kali jauh sama dia. Ya, ada lagi kan dia besar. I go, then I won't. I'll go wherever you will go, way up high or down low. I go wherever you will go. Samsi plus STD udah. Cicak.
by Dua you. piece teh 34. I still alone. Pasien. Your Dua piece teh your 34 pasien. mind. I stay with you for all the time. For you. Dua piece Elgrad. And I Pasien. will. I go wherever you've been. Oh. Up high or down now, I will go Satu piece dia wherever mengambil you umpan. will go. Satu piece Will mata go. bor beton. Liang ban. 15 set. Baut plus bisa. Tamban. Lemnya abang belum? Belum mata lagi masih ada. Oke. Ya. không xong mà Soal. cái bắt giá chỉ gì gì cái bộ cái gì đấy cho hai hào Ya, ya, ya. Kan di jauh sah. nhưng cũng chỉ là nó tiền tiền đi Baik, oke. Tetap kuantiti sana. mổ nó xem cái gì mới xong nó Pasca Elga SDD Nisi Lu Pasca Teliong Cha Elga Liang Cha giờ nó dùng à Pak Produser Mata Keputusan dan Manuel Ika di Sojo giờ Oke 225 bang My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. Smile at my Sunday. Okay. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. To your face, days. I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Dibikin karakter gue sebagai pekerjaan itu lagi fokus banget ngadep ke kamera. Nice. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. There must be an angel with a smile on your face. When you talk up that I should be with you. Aneh ya.
pass through. I saw your face. Na-na-na-na-na. Lemonade at the mouse. I believe the magic is sauce. Which is sauce fade away. That's not all the way. I don't need no carry on. I sat on the night to see the moon. You're making a smile with the coffee to go. I got you like the fight of life, darling to pieces every time. I don't need no carry on. 'Cause you had a bad day, you're taking one down. You sing a sad song just to turn it alone. You said you don't know, you thought you don't mind. You know that you smile and you go for a while. You had a bad day, that you don't mind. I really don't mind. You had a bad day. You had a bad day. Well, you're not a blue skies holiday. The point is there, red dark, you say, and I don't need no carrying on. I had a bad day, taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, tell me don't lie. You had a smile and you go for a lie. You had a bad day, the camera don't lie. Coming back down and you don't mind. You had a bad day. Ooh, alright. Sometimes it's the told it to the more. Yes, you are the one. Yeah, yeah, yeah. So where is the patient when you need the most? Oh, and you kick up a lip and the magic is lost. 'Cause you had a bad day, taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You open a smile and you go for a while. You had a bad day, say as you like.
One more time, you had a bad day. You had a bad day. Oh, yeah, yeah, you had a bad day. Oh, yeah, you had a bad day. Halo Zilzafin, halo Om, halo. Apa ya, lagu-lagu milenial situ lebih enak buat dinyanyiin daripada lagu-lagu zaman sekarang. Ini musik ya ampun. Wah, hati lu lah ya. Kalau luar kota ya? Awal bulan. Awal bulan. Beli bola lampu. Lampu sana, yang garansi sama nggak garansi ya. Kan bolanya untuk kepala lampu. Yang gantung apa stempel kak? Yang gantung. Dimundurkan ya bang. Iya mundurkan kayaknya dari yuk. Daripada roboh kan. Itu tidak pakai yang sen. Ini ada yang kecil kakak kemudian. Bukan yang putih yang bisa kemana? Ah yang Apa biji? Mana nih? dua putih. Minta sepertinya dia nggak. Sebetulnya ada. Kena gigit nyamuk. Kemarin itu baru datang lagi ya. Iya. Aku anyong. Siapa yang lupa aku namanya? Antara dua itu lah. Ini tapi panjang. Aku aja kayaknya ambil putih sama kuningnya, yang putih. Ini kan yang Panjang. Oke. Pakai ikan masih ya? Masih lah ada gue yang tahu. Masih ya? Ya. Untung kau datang. Datangnya. Tadi aku pasti kena kejar orangnya. ini dia panjang sedikit. Oi. Yang ini boleh. Yang ada Oh, oh, ada. ya. Boleh dua. Apel, kuning terang. Ya. Up inside, got me up inside, got me let myself in from the heart. Save me from the nothing often comes. Bukan ya kak, bukan. Bisa di-
Cái tao y rồi. Mấy cái việc quá cũng vậy. Inside, save me from the dark. Leave my heart and done, be like I'm undone. Save me from the nothing I've become. 824 kurangin 1. Yuk, kasih. There's many times that I wish I didn't go, but I continue learning. I never had to do the things you do, and so I sacrifice before I go. Just want you to know I found a reason for me, and where I have to be. Reason to start over new. Reason to miss you. Every day that I hurt you, it's something I must live without today. And bear your pain I would do through. I wish that I could take it all the way and be the one who catch all of your tears. That's why I need you to hear and found a reason for me to change who I used to be. The reason to start over new, and the reason is you, and the reason is you.
perfect person. I never meant to do these things to you. And so I have to say whenever I go. And I just want you to know nobody reason for me. Something that has to be. There is a heart of farewell. Thì một con này thêm cái pha. Ừ. Giờ này thôi thêm pha lúc dùng vô khóc thêm nó. Khóc thêm này. Đi. Để gọi chuẩn bằng. Na 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 na. Kayak Red Hot Chili Pepper. Da 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 da. Modulation. Ready for the question. Rest of the water of a distant revelation. The sun may be in distant places, self-importation. Understood that how it was so Californication. You're hardened by the break of fabricating. Sabitin, I saw it come. Dream of Californication. Cation. Oi, Oh, jual ambil langsung kia. Yang dia makin ini mah. Dream of Californication. Dream of Californication.
Halo, halo Arslan. Ini beneran panggilan buat ambil HP kah? Bener? Bikin apa tuh? Oh my god. Nih. Kayak aneh ya. Kayak apa sih? Kayak bukan apa sesuatu yang aneh gitu loh bentukannya. Tapi bentukannya tuh gini loh, bener. Aneh banget ya. Kayak kentang. Tapi memang kayak gini bentuknya. Nih nama gamenya nih. Ada Headbangers Rhythm Royale. Main slan. Tapi beli. game rhythm. Kalau jago game rhythm tuh boleh tuh main. Seru sih gamenya nih sebenarnya. Cuma gue nggak bisa main. Anjay. Silahkan yang ibadah ya jam 12. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Halo Vice Joestar, selamat datang. Apa nih? Oh, ada ini. Halo. Ada kan? Apa ini coba? Oke, lo Scorpions dong. Pen lama nih. Iya, kalian yang ibadah silahkan ibadah ya, jam 12 kan ya. Gue paling sampai jam 1 mungkin, habis gue selesaiin ini kerjaan gue. Habis itu gue pengen istirahat bentar.
Avril Lavigne. Kok kalian tahu tuh lagu-lagunya? Get me frustrated. I'd like you to. Stress up like you're something else. Well, you and love and try to post take off. Ya nggak apa-apa dong, tumben siang. Ya karena gue lagi ngerjain kerjaan, jadi sambilan. I see the way you're acting like it's somebody else. Cause before it was started, life like this, you ain't all the ground you break and you take what it to turn it back up. I'm saying I'm find you taking. No. Biasa manusia malam. Tadi malam live tuh ya nggak apa-apa. Gue kan ngerjain kerjaan gue. Oh ya, kerjaan kemarin tuh udah selesai. Mana ya? Kerjaan gue udah selesai yang kemarin. Tadi pagi sih ngerjainnya. Tuh. Yang kemarin gak jadi-jadi gara-gara gantuk. Aduh, kakiku kesemutan. Oh my god. No. Itu bebek ya? Betul. Kan sih sebenarnya pigeon harusnya. Pigeon tuh apa ya? Merpati. You're acting like somebody else. Just like this, you find out you don't and you break and you take what you get and don't need other. Mamput kesemutan. Lagi kesemutan dari baygon. Tenang, ada racun semut. Ada jual racun semut. Tapi gak bisa bang, ini kesemutannya tuh internal. Bukan kena semut gitu, semut itu. Masa nggak bisa dipukul, nggak bisa dibaygon ya. Yang ada mah gue adios sayonara. Kalau kena baygon, terima kasih banget. Aduh mak, gue udah 2 kali kesemutan loh. No, kaki tidak. Kesemutan. Ini bukan kaki gue yang ini ya, bukan ya, kaki gue yang sebelah kesemutan. Oke, saya lega semua mod yang kubuat dan clear, mantap. Coba aja siapa tahu wah aku yang adios tidak bisa nyium bau baygon. Terima kasih sarannya ya.
Kepala kesemutan. Nah itu Anda poison resistant. Wah kalau bisa sih oke, let's go. Gue mah nggak apa-apa. Masalahnya kan bukan dunia game ya, ini sekali seumur hidup ya. Kalau udah kena poison, nah belum apa, bisa aja langsung di tempat atau enggak mesti ke rumah sakit dulu. Terima kasih banyak. Tidak ya, terima kasih banget. My heart is stereo. Let's go, nggak sih denger lagu itu? Tapi gue nggak bisa rapnya. My heart is stereo. Potion instant damage. Tuh. Tuh mati tuh semutnya. Iya mati gue, semutnya mati, gue juga mati ya, mantap. Stereo, reason you feel listening to every baby your radio, tell me up and you feel. Sing along to my stereo. Apa nih, mouse RGB ya, yoi. Iya dong tuh. Ya, nih. Monggo Dik. My heart is stereo. Iya monggo Dik. Listen your song, listen close. Mak Ibu You might doubt you never know. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Just sing along to my stereo. Sing along to my stereo. Sing along to my stereo. Kemarin coba-coba main web AI seru dan nyeselinnya nanya apa jawabannya lain. Oh, berarti AI-nya kurang pinter. My heart is stereo and beat for you, so listen close. Hear my tell you every note. Baby, your radio, tell me up when you feel low. Sing along to my stereo. Sing along to my stereo. Waiting behind. Stereo, listen close. Make me your radio, tell me up when you feel low. I see what it does meant for you. Just sing along to my stereo. Sing along to my stereo. Kalian tuh disuruh. Saya nanya tahu kalau kredit Sky enggak. Katanya tahu, dibilang pemain basket asal Asia, orang namanya VTuber malah lari ke sono. Pemain basket, what the heck? Pemain basket, oh my god.
Bukan, aku bukan pemain basket siang. Halo. Maaf kak, telat. Si paling telat. Ya apa-apa. Coldplay. Nih kau lagi dengerin lagu, lagi gambar, lagi baca chat, lagi live stream. Apa nih? Wondering why you and me so. Main dingin. Apa itu main dingin? Oh, Coldplay. Oh, astaga. Gue kira apaan kok main dingin. Oh iya, Coldplay. Bubuk apa bubuk? Bubuk. Gue kira bubuk tuh kayak ini loh, senjata yang di Valorant itu. Bubuk. Blubub. Empat dosa selesai, sisa 3 dosa, beban lagi. Guru, halo. Halo Fukusuki Kairi, halo. Ini sama-sama Kai lagi panggilnya, Kairi, Kai. Gue Kai juga, Kuro DZ Kai. Halo. Gue lagi gambar sih lebih tepatnya nih. Sambil dengerin musik. Oh iya kan, bener. Ya. Ini si Kairi ya lagi live kan tadi kayaknya. Gue udah lihat sekilas gitu di ini YouTube. Aku panggil kamu sayang aja biar beda. Si paling beda, mending panggil Gokai. Udah kok. Oh. Tap. Sarapannya roti. Tadi gue lihat sekilas gitu kayak lagi pegang roti. Sedangkan gue bubur anjay. Bubur semangkok gitu ya, gede gitu semangkok gitu penuh. Thunder? Himai Thunder? Kahala. Kok emoy? Kahala. Si banget streamnya ya, lagi muter. Oh, hehe. Oke. Thank you Kairi, semangat. Semangat muter-muternya, tapi jangan pusing ya, sakit pala ntar kalau kelamaan muter. Tohap. Ditohap. Oh, ya dia aja. Cái sạc căng rồi. 75. Chị hấp thì thôi kia rồi. Cái sạc rút. Thì chị hấp con là hợp thôi. Kalau nggak sama abang, pilihkan dia yang pasti bagus. Aku makan siangnya donat sama kopi. Oh my god, enak tuh. Donat Jeko. Live WC biar tenang. Live WC si paling tenang. Mau lihat apa? Lihat lubang WC.
Nếu có không? Theo hả? Làm xin ra hả? Kalau berisi itu nggak Jeko mah kagak ada di tempatku. Waduh, Jeko di tempatmu nggak ada. Demi apa? Paling Dunkin kali, Dunkin. Oh mungkin karena itu kali ya. Di tempatku sih ada sih di mall ya, tapi Jeko tuh cuma ada di mall. Pertarungan dia cicak versus ini cowok donat lokal aja, cuma kebetulan ada variasi rasa. Makan rasa taro dan matcha. Wah, matcha sih enak banget sih. Merah lihat. 係啊，邊個幾號咖啡俾你叫？ Iya. Apalagi yang itu bang nggak ada. Wah, 啊，咪先你 Oh ya. 舊半係人啲舊半嘢。 lo harus nyoba sih. Jeko sama Dunkin tuh. Dulu. biasa tuh kayak gitu. Kita kotak. Iya pak, berjejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 喂，唔係啊，搞船嘅啫。 Hah, hei mai itu pesan ya. Hehe. Banget. Yoi. Halo. Hiếu chat ke kakak ah. Nanti tuh tak ada yang jawab. Coba aja. Dia dijawab, ha? Oke. Nama bentar deh. Iya, Mat? Thunder. Ntar. Aku tuh di kota kecil keluar. Wah, ternyata kotaku masih membanggakan. Enggak sih, maksudnya gue kira tuh kayak di tempat gue tuh yang nggak ada McD aja kayak sedih banget itu loh. Gue kira kan kayak Dunkin kan ya udah hampir di semua kota pasti ada gitu. Kayak McD tuh nggak ada sama sekali. Iya, 30. Oh iya ya, berarti si Enoy mesti ke kota dulu ya, ke kota gede ya, di Pangkal Ambon gitu ya. Gimana sih pokoknya di kota gede itu. Ntar. Thunder. Feeling thunder. Ini he outlet đây kah? Thunder. Feeling thunder. Bersyukur aja kita kurang. Betul. Apa tuh Sam? Halo Kai. Halo Vimux. Ada inilah bos saya. Kemarin ada 2 cewek tanya nomor telepon aku. Ah, dia udah pergi aku ke rumahnya. Betul kan? Alamak. Beres. Dia datang. Bentar. Iya, kapas. Gile, ada orang beli es batu saya 50 balok, nggak sia-sia jaga toko saya. Nah bagus. Yang bagus. Enggak, pas itu aku Kok yang ini kebaca ya? 没空给钱，是这样吧？ Mana? Tapi sepeda sini. enggak dengar lo. Begitu anu. Bos. Katanya udah Apa, ganti Bang? kapasitor. Aku lihat kapasitor lama mana? Aku lihat Bang, cuman mungkin kawan yang masang tuh jadi lepas kabel itu. Jadi tidak ada kabel lagi. Makanya diganti beli dengan yang kau punya, tapi masih tak mau naik. Ayo aku buka mana barang tua anu mereng harusnya tegak lurus barang lu itu mereng begini ya masuk angin lah.
nggak pecah nak sekarangnya. Aku ganti semua, aku betulkan semua. Ah, Nah, itu aja aku ganti ini. Ganti apa? oke. Ganti Tar. soket, sambungan, iya. elbow segala apa. Ah, Kita beli dari toko bangunan di Jogja kan. oh ya lah. Nah, Kan lebih dekat ya. Agar ini bayar ya. Ah, Kita jauh mahal. tidak jauh memang. Pokoknya udah kasihkan nomornya. Selanjutnya terserah anda. 16 gitu. Aku bilang ah bapak itu bisa. Dia sering datang di Prefak Pompa gitu ya lah. Aku suruh catat Ini mau 3/4 nih, Cel. Iya 34 34 Bang. deh. Salah itu setengah. Ujungnya ujung. Makanya sudah bawa ya. Tunggu. Aku lagi pesan sesuatu dulu. Lagi pesan tuh. Kai main MHW? Enggak. Enggak main Monster Hunter, terus juga enggak ada gamenya. Terus juga enggak kuat. Ini pula kan udah tiket mau tiket Horizon. Ntar. Tiket. Dengar Life of Gas bagus tuh kakak ya. Oh iya kak. Kalau mau gituan tuh mah ke Banjarmasin atau Banjarbaru. Oh alah. Lumayan jauh tapi ya. Kayak dari Kalteng ke Kalsel ya. Itulah dia ditinggalkan HP ke Apa nih? Gak temenan Discord kita jadi nggak bisa kukirim maksudnya. Wah hujan tempatku. Bagus. Kecil lagi hujan. Hujan ada boleh. Yuk kamu siap bang. Nih, nunggu hujan kagak? Iya. Hujannya kapan? Mana tahu Ki. Kalau misalnya pergi pun tak bisa kan? Mau pakai payung. Bawa tanah uap tercium betul. Kamu mau kirim foto donat? Aku mau kirim foto donat. Aku kirim aja lah. Emang nggak temenan ya? Ya tinggal itu aja sih, search friend aja sih, search friend terus cari aja Kuro DZK itu. Mana sih? Kur. Kalau ada temen online ngajak meet up, maukah? Temen online ya ngajak meet up ya? Udah pernah sih ya. Kayak si Ryoda Cancan mereka tuh udah pernah. Ini cari aja nih, searching aja nih nama itunya, username Discord, kirim aja. Ih, keren lah. Pernah Komiforo dulu. Bocil mana tuh hari Sabtu loh maksudnya. Apakah kakak pernah menegur? Wah, tidak tahu. Atau dipertanyakan. Pas Komiforo yang tahun 2000 pakai angka kai di belakang. Masih kecil. Masih kecil. Nah, apa emangnya dia lagi itu pergi ke rumah temannya dia. Sekarang Discord pakai angka belakang nama Discord kita. Oh. Enggak kan, pasti sekarang udah pakai username kan? Jadi aja username ya. Enggak. Ah, itu udah. Nah. Halo. Enggak, sekarang udah username tuh kan? Iya, sekarang udah username masalahnya. Dulu kan pakai angka kan, pakai angka unique ID gitu lah pokoknya, unique ID. Sekarang udah pakai username. Username-nya juga udah termasuk unique ID sih dia.
Ini kenapa Vmux ikutan juga? V sama lagi namanya. Si paling V sama. Adakah? Adalah nih. Tes tuh. Ada. Kenapa cuma Vmux yang dikeluhin, astaga, karena Anda Vmux. Nah, ini lagi ngetik, lagi is typing. Si paling kenapa ini bocah goblok ya nama-nama ya. Remove friend block. Ada tanda nih, remove friend dan block. Halo sayang. Naik. PP Discord saya keren gak kak? Hah? Yang mana satu? Ada masuk. Jahat banget kai. Emang? Siapa yang bilang gua nggak jahat? Halo guys, halo Fatanaga. Oh. Ini lagi satu, ya ampun. Ini kenapa dua orang ini? Don't forget to like and subscribe ya guys. Mantap. Makasih Arslan. Iklan anjay. Iklan. Ini Arslan nih tukang iklan nih. Jadi naik bot. Gila, donatnya sih mantap jiwa ya. Buset dah. Tap. Jir, jadi naik bot. Aku unsubs. Wah, jahat banget. Nih ya, gua tampilin nih. Donatnya punya Enoy. Wah, refill donat Enoy. Mana sih? Rugi dong. Oke, lo beli 4 beli 5 gini bang. Wah. Ada keranjangnya bung. Weh. Gede banget. Tuh. Anjay. Kilo tudung saji. Iya bang, tudung sajinya itu ada kayak gorengan lagi tuh dalamnya. Tuh ada donat tuh. Anjay, donat. Ada 3 titik doang lagi. Ini apa nih? Ini kamera. Donat Cibatuyut. Kopinya gak kelihatan. Kopinya mana? Kopi? Gak ada kopi. Ini apa nih? Gue salfok sama yang ini nih. Ini nih. Apa ini? Nih. Ini apa nih? Anjir bagi. Kilo ini sih si Enoy sih jualan donat nih. Ini ada banyak banget tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ini jadi jualan donat. Jadi kayaknya nih dia beli borongan itu. Mbak beli 1 ya mbak. Beli 1. Beli 5 ya. 5 yang dimakan. Diborong sama si Enoy. Bagus. Emang kopinya nggak masuk frame. Ikan hiu makan donat. Anjay, apa tuh? Donat matcha dan taro yang bisa aku makan doang. Emang sisanya nggak bisa dimakan? Ini siapa lagi? Coba. Anda nih jangan
Gila-gila kali lah. Pasti anak himpunan. Anak himpunan waduh. Perhimpunan donat kah? Himpunan para donat sedunia. Gimana ya? Apa nih? Ikan hiu makan donat. I love you so gimana sih? So much. So much. I love you so much. So much tuh saha? Ini apa sih ini sebenarnya nih? Ini makan apa nih? Emang orang rumah pada nggak suka. Oh, hah? Walah, nggak suka donat. Oh my god, dia harus nyobain makan donat gula. Wah, donat gula tuh enak. Donat yang ditaburin gula itu loh. Oh alah, nggak suka rasanya, cuma suka rasa taro sama itu. Lo ubi berarti ya, suka rasa ubi ya. Taro kan ubi kan. Udah, kita hapus. Ikan hiu makan tomat, kayak ngamuk semua mokat. Nah iya betul sekali, betul. Betul. Ini wolf, ini saha lagi nih. Kalian ini tuh ada-ada aja loh. Nih 2 orang nih, ada yang panggil beb, ada yang panggil sayang. What the heck? Aduh, ntar gue lanjut gambarnya lo ya. Nih ladenin kalian nih, kerjaan gue radio sayonara. Yang ada yang add Discord Wolfman nggak? Nggak. Kenapa saya harus mengaccept Anda? Anda mau kirim apa? Emang malam minggu ya? Oh iya ya, hari Sabtu. Ini masih pagi. Siang deng. Siang minggu. Siang minggu. Iya, kenapa nggak ada yang namanya siang minggu ya? Siang minggu, pagi minggu ya. Ini malam minggu, jadi malam minggu tuh hari Sabtu, antara hari Sabtu dan Minggu gitu. Review andon saya, Edens. Gila, apa-apaan itu, woi. Kamar ke kamar. Anjing aneh bedah. Bagi WhatsApp boleh wah. Nggak boleh, buat apa? Anda bukan rekan kerja. Ntar, ini tuh lagi ada pembahasan ini sih, tentang apa sih namanya?
Wah. Hikikomori nggak expect segitunya, nggak kebayang punya Kikimachi. Anjing sejorok-joroknya. Shit man, fucked up banget man. The hell. Di sana hujan, di sini panas loh. Tadi sih panas ya. Sekarang hujan. Terus hilang lagi. Kor, nyuci sepatu berapa kali kamu biasanya nyuci sepatu? Nyuci sepatu ya. Paling berapa apa sih? Ya siang-siangnya. Ini bilang, Nih dia. Cuma emang. Ini sini nih yang di bawah. Cuma ya, biasanya ke ini ya rutinnya nih. Siang aja. nanti sih ikat di mana? Monggo review ini hasil 5 bulan. Ya, misalnya. Monggo harus download lagi. Bentar ya. Ini ya. Bentar. Ini. Nyuci sepatu ya, nyuci sepatu sih biasanya sih gua 6 bulan sekali gitu. Tergantung sih, gua jarang pakai sepatu soalnya. Caranya kalau kita yang ayo kan bawa sama kan yang kan aman begini dulu sama kan sini tadi Ya, ya, Chan, ini kok kan ya? dia lagi gak ngirim aja Sampai kemarin loh, kur nyuci pakaian aja susah. ada kena biar nah biasa kamu salah ya Ada kabel ini nak? Tali ini nak? Bentar, open with Bukan, ini VLC. kabel tis. Ah, bawa kabel. Bukan, itu nebas. Ah, apa? Kelihatan kayak kabel pisah. Tipis gitu. Udah kirim tuh, udah masuk ya udah. What the heck, bentar. Ini kenapa gue jadi kang review bareng nih? Bentar ya. Bentar, aku pindah aja. isinya ada yang piring ada Kita metehan ni. Wow. Nah udah. Nah, ya hujan, boleh tuh kur review bareng teman-teman, boleh sih. Boleh, kirim aja. paling 2 meter
Ya, aku play ya. Bentar.你几个过呢？现在收工3个事了，我这就搬去了， Ya. 搬去了，我就车就来了。 Kelo. Ya. Ini kerja apa main? Kerja apa main? Enggak main juga, aku lagi ngechat. Saya pernah hujan, sendal mos orang nyasar ke tempat saya. Sendal mos orang nyasar ke tempat saya. Oh, udah bisa. Udah bisa. Nah, udah. Ini suaranya lebih kepecah gak sih? Mending di voice over sih kalau gua mah. Pernah gak Ridi apa? Nah udah gitu. Gimana voice overnya? Mana sih? Dah. Itu sebenarnya lancar ya, sudahlah ya. I'm Atomic, tau lah dari anime apa ya. I'm Atomic. I am Atomic. Asik kayak kasir toko profesional deh, toko pakai laptop gaming. Yoi. Udah lah ya, gini aja kali ya.
Gue malas mau bikin. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Kak, lagi main game apa kira-kira nih? Kerusuhannya dari Pakistan. Da, 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 da. Da, 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 da. Makanya nabung episode. Bentar. Menguap kekurangan oksigen, bener. Bentar, bentar. Apalagi ya? Gue lupa lagi.
menguap part 2. Astaga, sinosis.我博人公司嘅工作份仔嚟出做。rất nhiều người giá mấy ngày kia mấy ngày đó giá là mấy ngày lại Makan? Belum. Hah? ơi Kan ni ha. sen đi lọ xì tới mỏ sen đi Yêu la kok yêu la lah. Bukan. ya Bawa tu. Motong ya. Ini sikit nak. Kau motong dia. Yêu la. Antum motong dia mana? ini kiểu Angel Kayong Angel Kayong Cái này rồi không jangan. đúng rồi ha Angel Kayong cái gì rồi ok Ya 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 ya. Ya ya. à Arsu semuanya, aku mau udahan dulu. Bye bye. Aku capek. Adalah gue mau outsu dulu, capek punggung gue. Outsu ini apa sih namanya? Udah, adios. Paling nanti malam sih gue live ya, kalau kepengen. Sorry. Bye bye.